U zavisnosti od vremenskih prilika, putnici na železničkoj stanici u Kraljevu do voza na jedinom koloseku koji je osposobljen za saobraćaj probijaju se ili kroz šipraži ili blato. Perona naravno nema jer su i oni pre 2 godine demontirani, pa je ulazak i izlazak iz voza ovde prava umetnost. Izuzetno opasno, kako nije? Putnicima radnici železničkog čvora pomažu koliko mogu, ali ne i u ovakvim situacijama. Dobar dana, što tuda? Pa nemamo gde je okolo tamo. Pa rizično je. Pa šta ćemo kad nema provoza? Pa može voz ovako da nađe, nikad znate vozni red. Ako bogati. Prava je sreća i što do sada niko nije ozbiljnije povređen na ostacima armature ispred nekadašnje stanične zgrade. Skinuli su tavan, trebali su da rade sve to, kablovi, vire svuda, da vidite ovdje, vidite kroz prozor, kako je to kao pauče. Šalterske službe rade u improvizovanoj kancelariji na verandi nekadašnje železničke restauracije. Ne zna se, kažu, kada je, ali nikome teže. Je se ovdje informacije? Jes. Kada ide prvi voz odavde? U 10:45 za Požegu. Za Požegu, a karte gde mogu da se kupe? Tamo ispred, pa skrenete desno. Ne ide voz, jel? Otkazali. Otkazali? Da. Za gde? Lapov. A što su ga otkazali, što kažu? Pokvario se. I kad kreće sledeći? 15 i nešto. U rekonstrukciju Kraljevačke železničke stanice 2007. godine ušlo se ambiciozno, a počelo se od staničnog toaleta, koji je postao priča za sebe. Jeste mogli da uđete tamo? Ma nema šanse, pa gde da uđemo kad je zaključeno. Kaže parku. Lepo unutra, onako šta, ali to je kao i svuda. Za te pare mogli su napraviti solitajer u Kraljevu. Ova tužna i ružna slika na železničkoj stanici u Kraljevu prema najavama nadležnih u železnici ne bi trebalo da traje još dugo, najkasnije do kraja ove jeseni. Kraljevački železnički čvor 60. i 70. godina prošlog veka bio je 3. po veličini u Velikoj Jugoslaviji. Svaki 5. građanin bio je zaposlen na železnici. Danas Kraljevčani nemaju ni elementarnih uslova da dočekaju i isprate putnike.